Torimo Gatosibuwa Kakato Harusundiho Okay, sunong suwaben kumandati din sanan at ako katilombus kanong misisa takot iswang samayan. Kinarahingan asundo iswang kerajaan sorga kung sikaw dat kasuwaben iti to kanu kaguyahay dat pagyampay maya da kasisan na kasuwaben na bayan no. Paingka nagi nga kanu yahay dat ay sumadia dat tumaguang dat tadaw sabat di ambok na alay. Santab dat ay bulayan dahay di suangat panambarasan iti nga mahadam manahak dahay dat panudukan nagi pangiwaguhan o katumbayan dahay kumadya. Nasambayang dahay suangaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya maburas ako insan po sa nang swabon kumandati din sanan. Yadit olom-olom bawahat boras ki kangam dati mo nandigat bes timpo bay na ha. Yadit ako piyo so nangat pangimporos at mata ko galibang. May kuturway ilo panurum mata dito no nga yadiharat may yadiharat kulaput ba. Haro nakantot ako piya kontak kilot-tilo sagara na padharot hari tasuh dot ay igompian dahi ti walay momi bilas na pumatad di taso nga pokom haro na hotaruror matud diti digi atirik ni kagoy siyad momi bilas at ay mato mulid iti walay o sihat-sihat mansaw ano ilanam hingga ngayon. Okay, kasuwaban na ba ino? Tulun pa panambarasan dati nga tumaguang do pelayanan. At tumbayaan ako dat ansanan takano pati nga karati takoti kamayan dat pelayanan. Hali piyah dat ailanam nuno di pelayanan da dusun. Nga ay lan takay ti kamayan dat pelayanan isuang dat ay tindalanan da rohani dati da manikid tadaw. Ayat tapon naman ano dabay na nga isuang dat Yohanes padam turu ayat ke padam 8 miagal dia ipinapatad doho isuang pamagunan paingkah aku nagi nga poporikot diolo isuang dat pamagunan iti. Boras na pa di Yesus nga miagal di kinarahingan pinapatad doho ti pamagunan iyoho di nga papatad diolo papatad dati dahiti pamagunan kadaw. Potadan danuman. Maya na po panambarasan datid kasuabon na bay no? Monikid na po datid ti kusay katandu nga nalahaw tako dot nasili sojor do rohani. Nalahaw tako nagi iswanggat ay pelayanan da kinarahingan tumaguang da pelayanan da kinarahingan nagi iati dat tulun sa pitulun. Ay moy dat osinon dat ti pelayanan idi nga itinapadit kaindalanan da pelayanan nga patut to asilid iso kadaw hot tomodon iswang dat sikul dati. Nunudi kamayan dat sikul pendidikan. Isuang nga pamagunan haro sikul dati idom pamagunan nga isuang dat rohani kadaw nga haro sikul dati.
isuang dat sikul dat deng kinorohingan. Sairan pod oray tanto ketika moyan dat pelayanan nga ay mila borosan dat haro nagi imo musarod iti napakamoyan da sumuang isuang pelayanan nga mosti na sebagai sangulo na mositar. Antakan na po di 2007 ay nalhaw ako interview mga ay interview kagadit dan dusun iding interview dat sumuang at mositar haro pira tulun talu tulun ko talu tulun antakan ide sangulun na pamanta didit mang-interview nga minanghotot nakura to ay harohot ginawanud sumuang nga pastor ka. Harod ako ginawa sumuang nga pastor ka. Haro nga ay ginawa dati tinga ay amoy. Haro hi katalib ba ginawa to kod o sumuang nga pastor ka. Nga amo ngoy. Jadi ina padi himinang hatidi nga nakura to sumuang kamositar sedangkan dat iti napapalayanan nga tidak semestinya mositar kasyo. No, di simbar kud antakan di kang kuno pohom ay otapoti dat nuno no ay ata kapi semua nga mositar nga mila to kay papindalan dat pelayanan nga miloh kopi hiyo manda semua nga mositar. Osanong kopi hiyo manda semua nga mositar kago nga ay inapohit kaindalanan do kaposin dati nga iri na kapi taguangan. Iya di simbarat antakan idila. Nganu himot tigad ay sinuang mositara antakan idi. Nga sayran nakasuang ga isuang da palayanan sebagai sangulo na pasar antakan idi. Ilo nga haro hikadaw hikagatan da isuang dat tindalanan dat maya ti pelayanan. Bahkan dat agumo. Iso na pohit kagatan nga haro nagi kaboros sa tugas sebagai sangulo na masitar na po nga ikaraja di paling bahaya nakuro tumugwang gorogon tumugwang gorogon nga sayra na po din noretan dat ay monikidot tanaka kusay yati kusay tandu nga dati na potid tamodon dahiti pamagunan nga no lahaw tako dat ay sebagai pelayan da kinarahinganam tulun kamuyen na po nga yati na ngay kadaw ti tumugwang gorogon isuang da pelayanan. Iti na tugas datid ay ikamuyen da bahaya to tumugwang takot tirogon. Tumugwang tulun sa pitulun bahaya kamo. Tulun sa pitulun nga bahaya no taguangan dati apalagi rogon. Tulun sa pitulun lagi nga ay garit ako no. Tumagwang itit kaposyon. May pakatu aput-aput takuri. Nga ay haro hipiswayan da takuri iti pelayanan dati sebagai anggota jemaat tako basanan sakiroh dat tumagwang tako kapit ti pelayanan dat sebagai sangulo na masitar. Doon na po napuri mananam memang haro lah.
harohi kopio. Haro timpu-timpu dot ai sebagai sangulu no mositar nga manuh koko amu taguangon no kasari. Eh, haro nagi kantakan dot kapuriman tokoy yudit asan sagan. Piagalon iti anggota anggota biasa nga haro itimpud asan sagan tokoy nga mimbulahinan dahit pemusarahan dahilad mositar no po nga gojian ka. Iti na po anggota biasa nga gojian. Kaimbulay. Numatiti did orikot kopi hagi. Okon pondod ino po itugas sebagai sangulo na anggota biasa di nga patut no po nga iday mositarot ay mongigit te ko tumugwang ditugas nga uli karena ay siyo hinom iya di. Mimbulay. Numati ginawad ay isyo hidat itu ay gojian gayulo ka haro. Tokoy olimon da sebagai tulun na kubas anom kaimbulay ni miagalid di. Paing kanagid iswanggot karaja do koyo. Haro timpu-timpu dot ino po tugas sa pendalanan do ko nga. Akon ko do koyo. Datapot ko piyo nga mantad ko kinamalaso idi tambalot no, kinamalaso idi boss no, atasan no, iya di mumunsoy. Akon madah ko dia ada tugas seman ko piyo. Jadi itimpu-timpu idi nga sebagai tulun na kaubasan haronit ginhaut tiyo di. Ay man napondo pausawo dat ay man napatid palayanan untuk kakinorohingan ka. Nga haroy kasari ginaw mimbulat ay kanina ko dohot titugas ka. Kairi ni pangin sasamod di bo. Palayanan na kinorohingan ka. Sebagai domolohing iso na pohotamo dan dati nga ay mongintong toko mongigit toko di letanganak dati dot iyati na poti nga nongosilih tokod sigu do isuang dot rohani. Iho nga ako'y kaponu ilot ay tamodon do miagallo. Isuang na pod pendidikan rohani datanganak nga yudit ay orikot harohi kolom mo kondohilo harohi kagaton mantad netit kasibukan daw dong pumugunan. Memang nga haro nagi kapiyot ay sakirot iho lah. Haro nagi kapitimpu dot ay karay rohani nga ngono po pitimbang o itit pagindalanon do kapasyon magihumbo kakanakanon to kom iko mo yun do gagal nuan na po marakahom iho piya sendiri nga papagagal ako ido sendiri. Tumbayan ako iyo tako na pati isuang na po pendidikan rohani sebagai mengingia takod letanganak dati isuang rohani nga haron na kapi kagagalan do dati do hilo. Ihon na po ako insalawon dot o gumuot ay tanganak dati kotong kiad mantadet rohani mantad netit kagagalan dati sebagai molohing. Montok dohol boros kopyo lah. Mantadi mati kopyo dati ti opurimanan to koy bot ibo. Yo ko nga kopurimanid haro kolomokon dati isuangot ay monuduk ila tanganak kot ay right ko korohanian. Harohit dati orikot sebagai molohing ngai
maya ada pelayanan nilet pendidikan rohani mentok datang anak. Ina po'y tanganak idi nga ay sayra no pohdot intangan dati mantada tokoro. Toko toko oilano nunu disio dot katutukan da sumono. Komen ko na pa nga miagalot no madil disiolok kojodion ka. Nunu ho disiod kaing kokoton, nunu disiod ay buru-buruan dat sayra da osukon. Asaraw ko nagyad iyo sendiri, iyo kayo ngay. Nga timpu dodendo isay na koy lo dat o kondida ko irihit nasaro da ko silihon da kayo sumanu. Antakan no pa dit pansikul ta ko sekolah rendah pinguhata no di siguom nunu dia dat imanimanon ka nunu cita-cita no haron no hit bomba pulis sigu mongingia haron ni karaito da kuturo dohod ay cita-cita pa intan kuno hi rampam doho sinumikul ihay nga isang isikulot isi sa kalas dilay dat sekolah rendah ay niya galid sorow kuno po noray tandi cita-cita kahom kulong piro deharo no miya galit yo di aiso ino kontok gidit i cita-cita daw iyo piya nga ino kontok korikot na dit sekolah mo na nga tinguhatan no cita-cita tok sampipi na daharat it imanimanon nga okito kuno hit santabi asasaraw kundi kamulutan ngayon ako ni ko iri ngay kinatutukan haro na po it tumanud da matudit iri matuwaya ko po siya ni di korikot na di skol ilod polytechnic ay miya galidit ako ni ko iri ngay ikinatutukan magisusuway na po kinatutukan miya galad ako kayo baka daw ako nila ka iri imanimanon haro hiit ay isiso sikulan dahay dila dat sikulat vocational automotive kok kita ko nga ay hilo imebeng na pakaraja ay ako di tinumilang busi di sikula mekanik di kangum tinumilang buso ko di nga karaja na di nga iti di karaja kasya ako ni ko irihi imanimanon iring no katutukan iyo kayo hit ki karaja na ngay do timbubay no isay no kayo lod ako hindi da ka irit imanimanon dat ikaraja da katut it buru-buruan dat kasunsudan naman no kayo nga timpubay no iridikin ng kokoton paing kukurah piyakin kokoton dati da timpubay no nga patilambusan to kono po to hirih na di waya da palayanan dat ay kinontakon dati magisuway-suway no po kinatutukan dati haray matukopya da kutur ipagilitan dati ti harit ang sigu-sigu hara pagaway hara tanga YB nga YB nga ito YB nga ito kati yang berdosa haro hit ay UTM pekerjaan UTM bidang pertanian ilo nga ini kinatutukan dati nga nununo pa ikining kokoton dati mana dati pendalano miyempay monopot tu ilo no hit waya dat kapasiyan dat tumaguang ka pelayanan muntok dati tisam-tiso
Haron lagi timpu-timpu det miagalit tokoy aduyaan. Osoro ko di ko say jalan talupid tongod. Ino pa dit ay lan ta na tit tanganak kadabor sa tanganak iati pay molahi nga sakay-sakay ta di talon-alon da kawuon sa di itong lumis. Kadidit i guru disiplin. Mada ta na dadet ongosiawilot karita tumalibuhitid talon-alon ka. Iya di na timpunan mo. Muboras ta ko akon pondod ipoin samok ka talon-alon ni kakampungan. Nga timpunan nari alay da pondo nga atibanasanin da ka daw. Haramatu dihot ay kamalangan dat araat ni kaagayo kapiyo nga milon na borasan da kamalangan. Umbal lo did minonasihati ti guru disiplin kumadit daraybo. Kada ko kati kasiyaw ko piyot tumali bitit sikulan dot hodialo tanganak sikulilo isay ko ilod osilimutit tongod kuturilo tanganak daham kanasyo mo nasihatit daraybo. Intano na pa'y tana ko miya galit ay sa harapan no asili dokutor. Nga ato ko ay lani ri. Ipagilitan dati indama kam harohit ay ino pa ikinatutukon do iswanggot buru-buruon iswanggot pangingintarusan karaja nga takot ato ko'y asaraw-sarom iya di katutukon di siyo. Isay na ko ilod tampinay muntin na po nga sigog ka nga kasili dokutor. Ato ko'y ay yudit ay di oduya isyo hoy. Oduduya ako nagideha dokutor kano nga iri no hikinatutukan di siyo. Puji Tuhan tu dokutor ngay takot tibay no mo. Kailo ngay no mangubat ilo tanganak dati nga kano pa dati mintong mantado takoro po timpubay no. Ang bingung boyo ilo right ko ay ponuhuan dat isuang kerohanian. Milo hidati suhuon dat manahakot ayat renungan. Mingkakat nila memimpin isuang kebaktian intangan na dati O kita hidati manahakot cerita misyon. Bahkan mungkin memimpin dat isuang sabat sikul. Nga mimbulay na mati iginawad. Tokom kotilambus na kuy silod iatid hitig gereja ka. Teka isuang keluarga kebaktian keluarga au ludulud ta kanad isuang keluarga nga iho na po iya di na ngay mimbulay ginawa ko mimbulay ni isuang ginawad kangagayo na po titangan nakit tihom patilambusin ang kutid iyot ti ka. Nakura to haraginaw to katiyod di. Kakuaan na po nga ipagilitan dati sayran nasukod to ko nga harohi sinuman sala. Ilo di tanganak dati nga intangan na dati katilambusin ang ko ilolo sigag ka di sumansala dat sira kagayo ka. Mantad ka adati ay lanong pingkuro katutukan rohani dilo tanganak ka daw nga ilo na dadihit ay iati sebagai molohing timbang-timbangon no dagadi dati det pingkuroh takod kanu manguhup o mangigit dilod iswang det kerohanian. Kanto iyalo no po nga kanu hidet magiampay maganut timpu iswang keluarga maya da kerohanian. Ompain ka nagi kadaw da sayra det ay kapagyang payelo do kombalutan isuang piah det ay karaja dilo da monigid timpu. Tay ko isyo kanu det mongod ipamagunan det
dong kasuayan hilad sampagunan ipagilitan di tulun-tulun katutunda kinarahingan paingkuroh na po kendalanan ng kasunsudan ti lo nga ay iyalo kadaw nga nolohaw na silih dat ay pinorikot ta kinarahingan tumagwang da palayanan da hingga na pot kayo ng dialo. Ila tanganak, ila kamulakan, harohot kamilaan dialo o gumuit talentah dialo nga orikot na timpuom iati na pom ialo nga mitangkiad. Gumayo yolo, hari mo'y sikul, hari manansawo, harohi tumungkiad sebab da karaja. Ilo nalobo. Iati nga iyo dihi sayran nakagayo toko nga tok ano kita na no kiwot ano kita rangus ano man ko kaulay di kampung iwalay ilatangan nak dati nga iya di hikahan toko ngayon dilo ko ngayon na dila sampagunan ato ko koilom isay tambalut may sikul may karaja hirin na mimbulay nanday ginawad ay sigog kandad miagal doho ilo tanak ko dilayd kumbal ta ko na pod nakasansala nga mimbulay na kadayo ginawad sigog kadi sumansala isyud miagal doho ka. Jadi nasuhu nak pinatod to ko iati ilo tanganak nga irini o tagwangan diolo. Ilo na po di tanganak dati nga sayra na po sumukod diolo kansaw patay ko kongod idambokon ko ikayo nun sandiri nga iyolo na po nga mingkakat to igakod diolo. Mangirod iswang kahaharaan pamagunan toy ko iswang dot waya dot koposian rohani. Iswanggot ay nuno na pohot kain kokoton ponang igulo ponang idahuri igolibang iwanan nga iyala na po nga pointaguang iti kamoyon dot pangimbayat ta pamagunan nagi itit kapuasan dot tinan dot tisamtiso. Paing nagi kadaw hitit korohian ngay di asaru do momolohaw dot mangimbayat diolo minsa duralan di mangigit ako pasiyan da kumakin orahingan. Tok agayo mati kaboling kahang latangan ako iki. Sorohon na it iati asinumukod. Asaraw no pa di paing kukura ka dit ay sinumuang nga sekolah menengah. Sayra dat ay tumanak wagu tay ko manumandak to ko. Asaraw no po nununohit cabaran da tagayod iswanggat kapasian rohani do taguangan. Haroy ki. Kotaguang to ko natit. Iti kamoyan dat right to kalidasan datinan. Manigup-nigup iti mo ginum. Pagyambalutan dat kakusayan ng kongonduan. Kaimbayatan dat imimpanaw. Gisambot ay so na kumundat ay kaundarangan. Paingkura na pinaway ang dati nga hiri na mintalangi pumuhandaman to kod ila tanak kulo nga ilo imuti ka tatawayaan ka iyo di kaya nga haray piswayan ni dito itinapagyat zaman to kat nga akon ko magiagal iati na po hit 80-an kagumuan 80-an ka bawa lah nga mila sitik pagya di gulo po ino po hit ipiahi pamoin-moinan nga akon ka miagal pamoin-moinan dating po bay no bay na po hom ay
nakondali ilo tango game-game ngai ilo ni zaman ilo tanganak timpubay no. Jadi misuai metikan token kawawayaan dati toing kokoton ilo tanganak nga ilo na dadi hit ay mumbalad haraginaw tokod tumong hobik ko sorow let nununaku o kasunsudan ilo tanganak dati. Paimpasih tay ko yolo na padinga asilid barakat tay ko i popol kanu barakat tay ko popol lo iswang kaposian nga irino po nga ay poinson di mantadet pilihan dilo kadaw. Takay poinsadun mo. Iati kadaw nga ay itinapot kaing kokoton dati sebagai pananud da kinorohingan iti rohani dati nga tumanud da kopirdi dati da korohian. Sekira na po memili kod aparagat ta iswang korohanian, iri pilihan to ko. Sekira memili kod ngaran no, ngaran no sebagai pananud da kinorohingan, pilihan ni dati ri. Memili to kod montarin sanod ay mengintong got boros kinorohingan pilihan ni nga dati. Jadi ilo tanganak kadaw nga ay kotaguang ilod pagindalanan do kaposyon isuanggat sumikul pumaraja pagyambalutan korohian pumagunan ikaybayat kagayat diolo nga inapandahi katutukon nga ansanan no pari nga mantadi pilihan diolo. Sakira piad ay ikadua mo lahing okon ko isuang dat karohanian o kaposyon diolo nga iati sebagai tanak milo takod magano pilihan dot hinggo hiralan dot tunudo. Kada no kay hiyon no papasalad mo lahing gat ako ida yatid akon kay mo lahing kuka. Ayo nat ayo takon din nong kolotaw na sukod na kagayo milo takon mamili daralan dati sendiri. Ilo kadaw boros sa kinarahingan nga okon ko magantob dati dot popoindalan da nunuhi buru-buruan dati. Nga kanu himadah da mangahak dati isuanggot pagindalanan da kaposian dati. Ay magantob nga manguhup na da. Papakita dia ralan da tanudan ka. Kinarahingan lagi nga kani ko makiano hila kamulakan dati dot ay soot iman-imanon diolo. No kati mo lalahing. Sang kuroh pia kinawa sa sikuldo kayo nga gumuli ko di kampung ka haroy mo lahing gatiyo digi. No di manu min susa sumikul. Intay pagi ko nga kaya tamodid ay say sikul ka. Haroy mati mo lahing gatiyo digi. Nam otapot ti bagi ako. Tu itinupagi ako mundat kahaharan nga ay okon ko mongirod university o sikul nuhom milo nagi kumaya sa kira right kahaharan. Ilo boras sa kinarahingan ka daw nga sayrahan na pod ngon ka puya dati pausawo tok kada tako na pamusorod ilo na po boras ilo na pod panuhuan da kinarahingan nga magantob dati dot ay mamagampot iti iman-imanon. Haro nagi orang ko dot mantad ko ay kapurimanan mantad ko pendapat right ko boros kinarahingan di pupasikula tanganak. Mina di lakauman hilo no di magion-gion tok hitita ko no maganda do kinarahingan ka. Itanganak hiri ka daw. Sinumusuay di kagumuan.
Ako niko iya dihot ay pagangatan deboro sa kinorohingan. Hinggo ta kono po right to po ko maganda do karikotan no kinorohingan nga maganda to ko kinorohingan okon ko semestinya dihilo to ko garaja. Okon ko hiti to kono walay magung maganda do kinorohingan. Hinggo to kono po nga hiri to kono bagyang mandat ki. Hinok sakira budak sikulah to ko hiri to kono sikulan magandad. Sigu ko hiri ko na sikul magandad. It pakarajad UTM hiri no pajabat dam magandad dat karikatan kinarahingan ki. Yung mangungumo hiri na dumo UTM University Torimonore kadi Pasar Malik. Yo kayo hit aminata hiking hiri ko no hiking nga maganda dot karikatan na kinarahingan. Jadi ila tanganak dati kadaw nga iyo di nagi. O kon di ko antaban to kayo dot mamagampot tit iman-imanan dilo. Ino po nga dati dahilo nga hinggo na po yelo nga poin sa dia dahil tumaguang got karikatan dat Yesus kumenduo om mintong-intong kasari berjaga-jaga kasari yelo isuanggat rohani diolo. Itinagi kaboboyhon dila tanganak dati nga topot kapiyo dot ay huramaton dot tulun sa pitulun. Om inagi kaginawaan diolo dit amiluman pususo montokot iso ako sanongon di tagayo. Ikorohian dit amu milod sapon. Om nagi ikasunsudan dat angagat kaparagaton diolo dit amu katutun do kamondo ahuyan nga akonda ka mandati antabay. Nga miyagali dit ay haroy timpu dot ato ko orotianit kaindalanon do kaposyan nila tanganak. Ako ni ko insanan nga haro no kapiyo. Iri pa ikamon ko misuway to kagatibo. Ititimpu dati da ginumayo ila timpu la tanganak ginumayo harapiswayan. Sera da harapiswayan haradi dati orotian da hiri. Poin kukurohot tindalanon kaposyan dilo. Nga santab na po dit isamangat dilo sebagai kamulakan it imani-manon dilo hari kagarasan dilo o insanan na po rin nga o kaniko mandati antabay. Sukungan na po dati haran na po hit apatut to o kitod pundaron o manto ko noon wide susunod mo'y iyolo na po nga ako purimanda iti na po boro sa kinorahingan nga magantob dilod. Mamagampot tot ay waya ko po siyon. Nuno na po iman-imanon ato ko iman oduhay nga kada pundod kan tebot pagindalanan dilod rumikot kuma kinorahingan. Timpu dati dat molahingon sebagai molahing-molahing ngay montok tanganak isuang dat Kristian nga paingili hitit ay tanggung jawab dati dat manahak kepangahakan kumala tanganak iralan di pentapot. Yelo na pula nga mandati ahako miampay dat berhati-hati toko okon ko berhati-hati berparu-paru pono berjantung-jantung hay toko na tid mga hakila tanganak miampay dat ay kopintaron miampay nagid ongohin na mod toko isuang dat waya kaposyan na palayanan dit kopiyon tokot buro sa kinarahingan. Kakuhaan na po nga, iyati na po tim, isiriba di batas di Yesus sendiri. Isuang da Yohanes, mapodam turu, ayat kapodam walo.
inggod iyati no potinga numanto ko pasanay dat ay tugas pelayanan. Ino pa'y kapagulod iswang pelayanan dati nga mo'y asadu ilo no keluarga dati karuhang tanganak. Yate nagi kadaw nga isiriba dot batas sa kinarahingan do mangahak ila tanganak dati iswang dat pelayanan daw nagi manutuk dati dot iswang got panuhuan demi agalidi moydad yati no pa nga kanu mangahak dilo gisombo itanganak dati nga kanu memilih keposisyon tumagwang ke pelayanan kanu takon nagi kagum manahakot pinting ubasan kumala tanganak tu ilo na matiit ay susuhu dati dat kapagulo. Haro nagi borosat ay no kagadi. Sebelum misi katulun sa pitulun lisihon po tinano kano. Sebelum bo ay muhangkos sang ulun man polisiho at tinano kano wakon. Iswang pelayanan nga mila takon ni gunaon na tiyadi. Ata ko po kataguang gat pelayanan da ilabus. Manta ko po po'y mo gono o pelayanan iswang dat keluarga dati. Nga susuway matirigi. Miagalit. Sonong takon lagi po'y dalan na pelayanan dat it akon ko iyaw ngay. Iboros ko piyo. Hilo nagi gerejam iadit sonong iwalay nagim agat-agat. Tu iyaw ngay. Sakirad it papaindalan ta kapalayanan nga mo'y ka na po panginjilid dit it iyaw ngay. Yadit hari kapurimanan da susuway bo. Nga manginjil ka naging dit ay sakaitan keluarga. Yadi atibus nga ilo numuti kagatan nilod tapot ko piyo. Kada dadat inapoy kapurimanan na miya galidi nga kasunid iswang na keluarga. Kadi katama dat mamisunod piya di tanak nud konto kinaralan na pendalanan no ka. Tu hari kagaton na miya galidi. Jadi sorho na dati susunod dapat iswang dat Ministry of Healing nga itinamotit keluarga tanganak dati ot ay ikapagulo dot mandati igitaid iswang got susunod da kinarahingan iswang got tanggung jawab pot numandi Yesus poimpoho maya dot kitab Yohanes apodom turu ayat apodom 8. Jadi gumu kagaton dati iswang no pelayanan iswang pihak keluarga ngaharati kagaton dati timpu baino harai kante no ngasukod da tanganak kita do kayud tanganak dati nga nangapalid dilo kadaud iswang da rohani nga tumanud dat ay pelajaran dati kaswabon no baino no kaindalan no pahit ay tugas no pelayanan no nga iri na po nga mila dati borosan dat iri na matu di siya pilihan ka kadang-kadang ila no pot pilihan nila tanganak nga kasinduo li ginawa dati nga mantad ko kinasukodon dilo sedangkan na kinarahingan nga hormati kaputusan da tulun iyati sebagai molahing nga kaduhong kad iri ni pilihan di tanak nasunudan no na ngay ikamoyan dat ay magimputa na kabang dati mo borosom iri ni pilihan dilom uramatan to kano pa pilihan dilo hali piad harade karolan da ginawa dati dahil pingkura piya nga kada dati may putu to at sambayang dati kumadiolo isay no ko ilod insan tadaw hari kalangadan dilo dot gumuli kumakinarangan hari kalangadan dilo gumuli iswanggat
ay aralan kaposyon di paintunod at panhuan na kinarahingan. Pahitin takon nati pelajaran nati kasabod may no. Kanaw misisa takod isang sambayan. Kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw dat insan pakago puno pupusan natit kay sisan sumbayang kasabod na bay no. Hinggod minanahak dat ay isa pakago susunod montok dahad insanan dit wayoon isang keluarga kadua mulahing di harohot ay susuho no da mamagompi tanganak isang karohanian. Halip ya may galituhan nga ihay no potihom mulahing dit harakolomokon harakonsuton harakopolidon harakorohian nga haradi keperluan dahad makiuhup dia moydot santob no padit adahay agampot na pupuindalan iswanggat ay pendidikan rohani latang anak nga haraday panguhupan no gisambot kanwi he pupuindalan ng pupatilambus pulayanan iswang na keluarga sumambayang he muntak itanganak ay sana na tanganak dit minamili daralandat pentangkid di karohyan no gisambo maninduoli lo ginawadat mulahing diolo nga ikalangadan kalansanan dahay dat kaguli dayolo dat iswang garalan kebenaran dat timpo da suman. Ang sigaw Tuhan tu igitan no sebagai tanak-tanak no iswang da kaposyan rohani dahay tisam-tisam. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati kaswabon na ba no? Puji Tuhan tu tadaw da ba no hari Jumaat hali piad padadi napasan. Pudi ko piad napasan da minggu di ba no hoy. Nga iso ikaguhot kay mayan takod gisambot kasuwang takod ikagutit tadaw sabat koin samok takod korikotan Yesus sa minggu pakago di tadaw da ba no. Hinako po, sanong-sanongan dati dat tumagwanggat hari persiapan da sabat. Kapiruba to kakagod kaswabon da swab.